Santefoi, Mufre ye, Yemra. Mo say no mkodi nkwasasem. Ewo I can say ebunuma mu a chechima afo abomo. Kan wansa na munya sister ba ku bia na o say onu kwa na di atem ewiase say obi adi atem atani we odi ana ayede sister wo ye kwase aba wate don't wom hey me hu na mo na mani age wo ye kwase aba wodi obi atem say na twa kankan de sister wo nya oba na bi ni chance ni wate wo me chance ni wate kwasia wa bodam June July wo me twem nye nipa na firi wo yamba wase ba no wodi yonko ba atem mo fire na wo gina so eye wo de so wodi obi atem na asema ba ne ye ka hwe ewiase no se wo si dua mu kwaku a bebu abowa wo gina ho ba santema kakraka wo adua bla wanko abusa on abusia oba so pay attention to this particular video very very important pam bomodi an say obe like na wa share na wa comment wa dwenkire ehu hia me pa e wodwumade ewe mu abusia Becky ene na abusiafo o papa ene o maame aba abontena o maye video fefefe na sebi aburu sebi akronto first na say ye no se me betena abontene ekan a na se ne de akan bomu dia na mesa ba beka ho asem na wo hwe oba nanimu a se na ase de wo de ne nsa katakata wa fele papa Becky afele papa na wo hwese ne wo katakata nanim na se wo dwendwene utumi hu se nanim ni na agimi but papa na Becky papa wo kasa no ono wo confidence a wode kasa because ne bon sama na ote ne so no wo wuko obi enu o metumi aka che obi say na Adwenepahene enye Becky papa bon sam because na ono na no wo tete no me see the genesis of all this thing no me nim che obi a minim che obi a because papa no Becky papa de na wo hwehwe ani o Becky papa no wo hwehwe se asomdwe beba long time nanso no madam fui Adwenepahene ene na mpese eya asomdwe beba wo hwe picture ye da ho ya fefefefefe e wo senka eye Adwenepahene ona nka gire chiri o gire ne echi na nka ani gie ede na wo gie ewiase mu si etufo na sa wunti ase ya na eba o si ya na eba enu na mekai asantefo ni binu ene Ghana fo ni binu se ohun se ye ni na ye ka se Adwenepahene ansesa na adwene wansesa na adwene ena na eso nko sesa nwoma na otie at least otie kra nka beboa no edurumle bi na entokwani jemu pa kase na meka mo kakra metwa asem bi dia ya dance dia mamo enu ntina me ye badwemba pa no edurumle bi a don't wom en monyamfo panyini pa ba entokwawe mu wo se Mmrantiehene munya ntokwa no eye Mr Nick oba mu no onse mitie na enso no panyimu no ena antimi anya na sede eye domahene ene ne nkrofo na antimi anya o masede ena ye tisi mu tie tisi mu no ne se ye asema ba ye de enti se wo ho na se panyini bi tufo ana watie enti se wo tie a won se wanya grounds nke ba ye ena nke Becky otie na okoka eye afanu nu bo mu a nke Becky ka wo power Becky ka wo power pass ka betimi asolve asem we wona wo yo ba enti se ka dura na dwena wo ba beda na se ka akoa na abrem ne bema na ko no ba ba ye bibia wo satam no ena obenya abotre na ne di nkomo papa we de ene mutwa video ya wanim na ye basa enkura miensa hwe ukunu pa se na no obo ne homoden a wo hwe wo wantimi antunufo ene enam abusia yenhwe video we mna ye ba ye beto aso eni emu akutia na omubo na prempe ma me akutia muntie abusia yes na wo ba so ahye ye ton ana ya to ya tonam eti wa wo pebi no bra me ton me dia ah so o fa o dia bra ya busia me dia ni o me dia ya tonam mama ya tonam ish ne sei o dia ne dia ndie mpacho me dia no me wo kobi wa hanom ena amane soa ena adwene Hey, ena meso menka wode meso me wo akrantie
Enna mesan wa krantie. Sa. Enna mesan wa krantie ni mfe. Sa. Akrantie we dey. We guy o. Oh, you guy. Akrantie. Like na she. Enna mesan wa akonfirm. Hey, I confirm visa. Germany visa. I confirm mesan wa confirm. Etimi aba. Mesan wa confirm. Mesan wa confirm. Mesan wa confirm. Na mama. Odo. Na wonim say. Mesan o say esi ano. Me de benum ye me de. Onum ye wo de. Hey, enti wuti mu say. Bon kwan papa bia. E ka me bo. E me kom ye menwene ho. Debi. On say nam we. Obi domfo bi. Enna odom ye. Eye de breye. Sa. Na nam we wa breye pa. Wa bre. Enti ma go no ho ka. Ma bo na mo ho ka. Nam we no ye up and down. Na nim. Obi asabio. Na menim se oh nipa we dem so twom ntwo. Sa. Abrante koduru Ghana. Mame. Kokoduru Ghana. Oh, Adwenepahene. Den na wo pe. Oh, mesram hia foto amba ho. Me hia o hia na ma. Oh, no problem. Me dem hia akrante na confirm na adwene. Sa. Mame. Na abrante say me didi oh Facebook nyina ne ya. Oh. Sam didi nyina ne ya. Oh, ebisia se pa. Oh, 2% nam ne bo me. Ba na onim se me boto mu ye. Enti abrante me ye de nam yi firi sunyan. E de bre na okumase. Ye de nam yi bre no ma me ko nyi enam no ba ko pempo sei. Ghana fo nipa ebi mu nipa bonfo. Bi mu nipa bonfo pa. Muntie story. Bi mu nipa bonfo pa. Ko nyi nam we nko ampo. Enfa mere wa aburuchire ma me. Enioma onu aso onu kro ne Ghana fo kra enchele. Nti enfa no ma mere no. Onu ane fo so yo. Afa de enioma no bedru ya ma me wa ambie so mpo. Am say ko person abusuan fo eni. Nam se da bi. Mesusu no menua akwa akra. Sa de menua no nko airport wo. Sa. Na won ko airport nko e de be so. Mame na nam akono we. Eh kita we say kita mi. Kanam we aboka over there ho no. Ka brante person abusuan fo enko. Fa de ne kire. If you doggy wom. Me hu na mo na ni age. Tia se we de mo hwe ensema e course so. Enam pa omutifiwa na omu enjoy. Na omu chile akrante enam. Omu ba nso na omu ye video nso a akutia de omu fa ne kwa. Adwenepahene ene na ese Becky adwene. Ona na control Becky just like that because Becky ya akraketwa. Becky benya be say 25 years as 26 years. Ba wo hwe se ne na be ma ne manipulating na adwene na say Becky no I say o fi ho de odo akekere na emom no onim de o ya akasa. Ene eba ye a mu ye video no papa na o maame na mu ye video na abusuafo ni na share no o ne fe ene ukunu nka ho na eye me ya say hwe atemdidi a me du ni na eye me ya papa eye me ya nkasa because wa ye jimisem pa na wa ye no ene won so de won send na nam wani hu wa fele papa utimi tena bontre social media ne so bibi ntwamo entwamu da na nkampese ukuna se awuo Becky ukuna se awu ajaw wona wo ye young girl a wo kwa awale a wa mu ade na ukunu awu ajaw a Becky eye record kese pa record kese papa say akraketo a wakwa awade na wagodi di wabusuafo atem na wabusuafo de achewo na wabusuafo ye video a ukunu no enka ho a ukunu no wawu na wakwa asamado Becky what's the history papa what the legacy papa to na we me dwene ho enti ede ba pa na mo beka no Adwenepahene tribute amano mo kenkan de pa na mo di behyem awale ho nsem nko ana de bebiem wote ase no wo papa nkase o wote ase no wo di nkwasasem enti bere na maka tribute ena mo skip wo no eduro pa de mo skip because ye social media na se ye tesa ase we dia na content pa untimi fa bibi boni bi mehyem untimi fa bibi papa bi mehyem ema ye nkan no tum because ade ye nte ase ba kokora na wei na dimu ema enwema bi a Adwenepahene te ase a ami bibi na maame na babontre se ne wo base no enya asem keto abusua ye nkoni gungutie nsem a maame ne kan ye chese wo ya santini di show na me se
Adwenepahene wu a wawu no omu pese nko be kwa asomdwe mu kra e wo se nko ba bie no mu di na tem ansa no akwa asamado ene ase atemdie jai abusia yentiem na ye ba ye beto aso kan wansa na munya sister ba ku bia na o se onu nkwa na di atem ewiase se obi adi atem atanie we odi ana aye den sister wo ye kwase aba wate wo ye kwase aba wodi obi atem se na twa kankan de sister wo nya oba ne bi nye nipa na firi wo yamba wase ba na wodi yonko ba atem mo fire na wugina so eye wo de so wodi obi atem na asema ba ne ye kan hwe ewiase no se wo si dua mu kwaku a babu abowa wo gina ho ba santema kakraka wa dua bla wankwa abusa on bla wankwa abusa on be makra de ukodi oba ase atem wo ye no asa akoda oba so so wo dome ho oben so mekan hwe no agrada o kase won na akun o so na akun so na enku ye de etia so nwu ya bra face obi a odi watembia yenim so di wano te se choba woma enti beba be face ye so ye ho ma ko China no muntwum so aba ko China no muntwum na woti adodo ko China no muntwum so muntwum o mo je 3,000 or matter so 50%. First one is 6,000. They say they about 50%, 3,000. Kono munchumu. Abu biba. Asia. Ayo so nkwa na animate midi on. Ayo so nkwa na animate. Ye mu bi on ye tete chire. Ya no yano. Sometimes ya kasa cry kasa timpa na kan sem we. Say ma no ya papa. Awo ye tewdin. Also wanu fi. No wonum kan sabu ntwitwiri usinti na kan sanfon na wosia ho na gu wonum ene wonye oba afum mesi ada wodidi wase atem no eda na manfa mpo wasa na metie wo pa eda no na me regret wo no yiri ni nyina samu ye nipa fom ye sankwas wate enti sa wote ase a bla me na me ka cho me nsuro wo na nsuro wo tsena minim se kan make be ko ba bia I don't care tell me di manim aba no mfi wate produce me hu sa ta de papa bria crash oda e mema santifo me bo life papa bi t-shirt bo jese wo ma build wo mo jese nko gym why tare se choba wo ma wo so na di nkrofo atem kwatun mu tinkra me de man so ba kwatun mu na ye waso ni emu akom tretre no na uti no so me en shape no okwa yi a say taki o mutimi twa uti no eyi ni sa na di biasi so na utiri wi na asa papa no matiti no rest and why ni aboa wo sole ba koye hu maintenance ansa no abedi yatam asia bema obi ponchron samfum abusia we dem TV we dem asunwa na de eye mwa ne se eye ne ntotoye no enoma bi koso ataboga eno mu nya adwene afi susu no eye abusiafo ni bi susu o mo mpese o beti ase na eye ne ntotoye ni nya me pese o to obo ase na utie nsema ekoso because ekwan o befa so be ye no me see confusion bebrebe na beba me see ye we on after so ma ye na wie no confusion kase bi beba no e ma na Becky father side o na emu na be afi eye ataboga ho confusion na beba no e be afi eye ataboga side me ka kire mo hwe ni ye pa mo market on the wall Becky ene Becky papa omu ye cool because papa no me ne di nkomo pen etimi nim se ne anakoma sitie oda form Becky papa oda form ankasa chese nakoma emre but problem ni na be free ataboga side na ba ataboga na ye tintin papa me say eni abusianfo na omuta eye Adwenepahene na chi no Adwenepahene omu nim se bi obo bra pa o Adwenepahene wan se da mo bra bia o wo ye ne so ne de na emom enye peace ha edan na wosi ni yamfo no de I can bet you say ataboga befa so wan tonko an de ataboga obefa na emom no de wo nchenchen de enketenkete bi o enketenkete bi ayese school dan no enketenkete bi nti abusuafo me se obre yenkotie de abusuafo ni bi kan do free ataboga side a wode ensem bi tu dwa abusua yenkomra me ye de me frɛ na me ne abusua ni sinkonya na me hu sesa go find me no and no na me interested. Oh, okay. That's when they were saying say a family members. That was the talk. Family members. And in person me hunu abusuani odi ne nsa
ekosase go find me because what I know about go find me ni say ebia asama to obi ewa ha na bia sika bi mra na family no they are not getting that money any creative side and say yen support na ade kro no yentimi yen sentiment come free abrofo ni nsem enti no me pese me hunu say busua no e dia akoto nipa o creative yen de was it Steven or let me see the person Steven boy yeah yes yeah on the creative ye na mbusa ye say nipa no omunim nana me send Evans message because Evans no 3 numbers back ye family number their family members no and we reach up to yen with that number and what 2 any social media and numbers me nyina me send a message back Becky minim say Becky na handle phones no Becky reply me enti me share me busa Becky say wa ma obi can say wa authorize obi say ombie go find me Becky send me message phone na ye kasa wo so no fancy charge mama ka say meet hear you message na Becky extra de ma me or sacred reply in the tree form me shit meet hear you conversation na means uncle we never bo abusia na see am one over It Adentina and Sam da Hona at the Hodia. okay what the mama men can straight can you nyina say e ho na me beti ase say Evans etiase no or de maame any papa bi was Stuttgart maame ne yesofo maame se sofo maame ne kunu no de ne ye papa de I don't know but or de maame a o yesofo maame e ye ne maame and what de obi foforo eso ye ne papa e was Stuttgart ho and to go find me na ye ka no one na ye ka no abusua ne ennim ho hye eno na ye me de e ma me sa baaye abusua no ennim ho hye to the stand say o makwaje floor ya nan so no Stuttgart radio baby ebe sie if ye sie Evans wi baby on bokọ akotena se akopene krabe abusua ne nim money na raise going no ekwan fa so ye floor ekwan a ekoso drinks na ebe koso hwa ni nyina abusua ne nim ne krakra ene say Becky enfa abusua bi akọ Becky onfa abusua bi akọ sister Julie friend na wonfa Rose friend na wonfa na mom me de minim me meka asem nso obi ano se ebia Evans tiase no one sa ne maame ene ne papa na se omo de hia wuo na omo sie no no omo wo ebia ayonko fa bia na so omo hye niam bi go se kire bia ebia maame ni ho a sie medi a se Becky no ene wo mo ena aya one enti I will believe say ebia omo convince Becky ana so omo ne Becky tena say ye creative way a ebeboa na ye de o wadefo e wa abonten no mu register ena ebia Becky gituma ba enne message Becky send bra me kire say o se enye ya kan say Evans ni wuo no ena omo register enye go find me na emom enkrofo omo ntimi emayi no and was say nipa ne say the obetimi abon site eyensa body o tire ni chimpo eyensa body na emom enye go find me Peter for number send me private may screenshot the abel send me sire omo di animu no say ade wi ho beba asem enti no me betrem wa ha say me say so na masisu biem abusua bia authorize ma obia enkantre obia so obia ko bia go find me na emom Evans ne tiase no ne maame eso ye maame sofo maame mini maame ne da ye boy ni di but me ba obi adi it could be say it can be trusted me mo bo obi adi na mom owo maame wonu ankasa friend ma e wo papa etu omo mienu na eno masi ho say omo ba wu enu omo wu omo eye enti na abusua no de yesu enim yesu be ko ne se hoho because he obi a all see ayi no body no ene ye wo obi a wakwakwakwaje floor ye wo obi o ye ho niam de abusua ya mamre ne ya kan say ya mane no ye beye e de ma body no na mom ye be ko ne say ye de hia wu ene ye si table ne ye kwotena se because ade e koso bia no family ni biye no hold owo kan say onim de e koso omo mfreduni kan chan say ye kwaje we ekoyese wo fre be wunya no enti mid maame no aka acha me say eye abusua no
obiya nim said ye nipa bɛyɛ no ene baabi a me voice o se ko biya no akɔ omo adamase e wo de ekɔ so sister Julie your voice e de brɛ me I can play but me sister the voice da me play obiya voice da Peter metimi wo kra wo ye smart wo betimi record me play but your market me say it's enough so ma me na say omo so mbeya yi omo ba wu no mbeya yi a we family no ye beko oye de share still asamadu ye kura ye besa kosia ho na this freedom ba cho wunya ntie bia se ayi ataboga se opesen kifunu no baga na wunya za ntie bia sa media me mo de ataboga me nya ntie but media me kakra me menim anasa kakra me mate se me kura me mete he me nwu me yen kase yen fa me body enko Ghana me ye sure say sabio omo de Ghana omo nya mfasodie bebre wo ho no ma they think say sorry your body no ko ho no mo a ebeboa no they should do it me ka say opinion are like nurses obi a won de of course me ma aha na mbe wo me ma aha na me manyini ye enti se mewu a de ha se wose me de niam na gugu akam you can have your chance obetini aye life insurance whatever you want to do ni nyina nipa de agu akam ba Germany no ye what that chance no ho but I think say it's limited omo amote dodge ni ye they still do it but say obeti ade na se no akwakoye bie no me ye sure say mote niam bi ase enti no me kura mete ya no me nwu na me nkase ye fa me de hye mia me body enko Ghana nkosie na afi ne so be de me ba ato flowers abre me enti your family and etna ase no mo realize you say ye better say ye be den ye be sie nipa na ye den e wo ha anya bia wo mako 5 enkra no mu nim Ghana wo omuni adamfo bi wo ho o man ko school bi wo ho nti die nti na kosie body no ho ampa ebi ebetimi akosie na kane papa wura akekere na me ye sure pass ataboga eso ensa wom ese yensie ne ba no e wo ha okay yes you nti ya me side ne de me ti ase wo ho no because na busua no e wo ha sabi Becky o wo ha afeso a obetimi akọ odo enie flowers ni we akotutu laughing tabia go ti na de no ko Ghana e be de Becky atimi akọ show that love okay mato as far as the asempa wasumu awo Mmrantiehene wasumu awo na say the good me ba cho ani di ujina ho ma be ma na busua na oba na busua me patro me gina ma be ma na busua oba na busua de me ma ne sa asem ni si ye ne ye ko pacho ye ko dwatoa eso mo mra no me ye den omo me support ye because emu oya sister Julie obi ani mo ye very abusua we are not lazy me oba be se me kuta nkra mi me ye 80 hours a week e wo UK ha. Wow. We are very, very busy people. Yemfa ye juma endi agro e wo wiase. Sister Julie, asem ne by Thursday no okoho because that very day na I can say hospital for the Fred Becky no. Becky Fred Rose. Eye na kuma enye ono ne nua ne Rose na kuma eye Evans nua no ne nyina ba bro kire bo mu no. Wo Fred no. A friend no catch and say, you for the hospital for na friend into or the man no air no so right. One them can call you. I don't come my Rose and will call you. And after so call hospital now, Omo catch and said, yes, you know, Sister Julie alcohol. But obi onim Sister Julie biano, and him how busy Sister Naye. And to a bass and let us a penny, what's what nothing only Becky at I think Becky at Tanasa and said, yes, you know. The atwamu no mani ntwamu nko yenko pacho because this is the time you need your parents. Enti ye kwa pacho abusua no ko ekọ kutodwa nim pacho na ne maame ene papa eti ase e de Becky any Evans the omaye ni bia eche no mo bai. After that no ye nyina e busy minim se bia aja ye bekoso bia bebo mama ne minim se bi everything there obi can what Evans on. I don't have any problem because obi dey na buy me ye sure say me nua Evans obeka bi. It's me problem. If Peter apart from that family there but what to family bi ano asem obi claim say the family said dem kan ampa obi an claim say bi nipa mama bia ho ahi na nipa titu ye den ye obi claim say me de hye enti say wawu na we so enua ba we so enua ba ma de ehwe no the area no until say omo beka ya beka abusua ne say to the extent somebody go find me because family ni yeni sika ni besi no ene na me pese me say Evans na ne family ni asetre say aye ba wo even cry ye krom Ghana
na yeba eye kana ba fi ye bobosia na de ye ni ye wie a ensa abode no ne yate bosia na kobo ye na de ye no Germany se woni se kakra de sie body a German for abeyo maso di omusie no ne ye wie de kana ba enti where from the go find me sister Julian Frame ka say bia adwoa bia akoba na bia ye hia moa on frɛ obi afa account n'anim enti go find me the free hen on frɛ to say eye abusua fofra Evans bebo ye Emma ne maame ene ne papa ene ne Becky akasa say se bia aba no go find me na bebo yen enti minim say ne scan no mu ni no mo de besi o mo de hye no mo kreti o say ne ebia Becky ene o mo think say wone nkra no o mo resist kakwa no mo de ma Becky a obi aso nim say abrochire ha abrochire not to talk of Germany, a country of Germany, the social system work. And to go find me. Let's say there are some pack ebusa and I say ujinama Adwenepahene ebusia. Yes. Okay. Mantie say so asuma on the echo no ntino. Timi pacho me kwa kakra na Mate also ebeko akra ntino. Oh, can we put on a question be on what John man because because also munya Becky but ene ya obi ne nakasa ya be ma na busuani only not because ya be kan bi sisi ya na mo ye also banamo buzano me ba so mo minister question na no enye se yenya Becky o frɛ na won fa Rose friend was say entoma ne ntoma wa krantoma amantoma na ba wa frɛ Becky more than 5 times to hear from who miss call even say me wan papa me di free so and so na Becky go say who are you and so na me din wo so okay but Becky na wo friend na won fa o hwe number no ansa na wa pick good and ya mo busuani ne Becky akasa pacho busuani be na ne Becky akasa pacho Nash awo UK Nurse na nya nurse na enu amene ne nya santa wantawa no onye mo busuani right enti me no okase woni nurse akasa e could be true o betwa confirm onye mo busuani o say onye mo busuani nurse ne mi pacho minim ne ba enu sister Julie confirm say onimu no so we ya busuani enti me busuani Nash onye busuani we investigation no me musa ho we a wa ye question me busa sister Julie china nyame ya because nurse ne kira say oba Germany no bread dua e na be fa no airport into oni sister Julie etna kakra e na me busa Rose e say onim Nash wo so onim no dan wo kan ye enti no ma adwe kra koyam say e ye man na bi ese wo UK ha no Becky side na say obi yes obi wo UK ha ekọ Germany eno na e bia bread dua ko fa ne dia I don't know. Yeah, then we gather information here because me information dey here na dey important na mageda na ma be kan. You me can say we important to what your family member of Adwenepahene. Yeah. Obi gina wo say or your family member or kan ho asem AGBB ginem. Yeah. You see say no more important. Na agina man na de Samuel no. On na bia go find me no. Oka ho because all this wa was say ebusua no edi bibia hye ne nsa so hwe ntotoye no ye sofo butu eta na chi waba Stuttgart eni mu nyina ma betena se ansa no na ka nurse no ko ni Stuttgart wana wo say nurse oni Stuttgart ho there bi o UK say mi bai wa Becky nim no wo fresh sister yi o kire wo enura say sister yi kuro se de na be peke no ama wo busa sister yi o so onim no. According to the honest kind ya memete ase ne say o so oba Germany no mikrodua na me say amemre me say na meka mikrodua na be peke ne na on sister Julie na kakra nti I thought say oyo omo mo free Ghana ba ye na won say wo ba obi ba be fa na obi atena kakra nsa na later nti me minim say UK ni. That is the first question. Ti china no me sa investigation and I minim sister be kasa concerning the Nash. Na ma send it because Becky sending say nsa abode no. Ma sending to go find me no. I sending the messages. So onim sa de na ekoso no onim an onya ma me reply. Because sister bi wo ho amuni ni mo ho. I know so wo. Me pacho de wo ka bia ye no kure.
Endra I think say about Brad Peter platform is super car say you know mean about say is a body obi a actually this wakasa actually why no cray and I messed was say be our friend now once they say no now so I say you grab me to me friend better 3 times 4 times be an me nyano but what you say mesrɛw wadaworɔ ma menim sɛ woyɛ busuani menim wo paa nti mesrɛw na so ayɛ hye nti bia wofrɛ no no wamfa na wode akyɛ na wafrɛ bi mu why mesrɛw ba de woka bia no ɛyɛ no korɛ why medawase Samuel why na wode yɛnyɛ bibia ma ne nka na yɛnhwɛ de nyame bɛyɛ why ɛna mesrɛw Samuel say decision bia so a mo betiki no your patro sister Julie on na day nyina ya no yeah me papa bekasa come side ne so anke chele on na day nyina ya no me papa bekasa why enti emu na ato no ya busuafo no yenye nipa bonefo be nimpa na say nyina ye bonefo ye mpeye ho asem se wa ye shompa abusua ye din ye busua ka ho ye mpeye ho asem nti bibi say ba na se obi yi nanim say oh me na even say ode maye maame ede maye papa we can stand back yeah sister me pacho mate mesrewo enye eya ibeka abusua we dem sempa motensem a eye ataboga abusuafo ni bi ede tu dwane de ensem pi na market on the wall say enuoma na ebobo ba no after say ya ye Adwenepahene ayi na wie no ensem e be chase abu aba no hwe Becky any Becky papa monye careful say mo betoto mo nneoma ni na yie say agapade bi e won bia mo pa mo mfa ma wo mu na mo honto mo na mo so mo mfa nkora no because say agapade bi wo ma mo pa mo nche ne kakra me free say me ni Adwenepahene nam ye me nim say ne ba panyini kura wo Ghana na pempe kura mpo wonya we Peter no chi kura wonya we na kan pese Becky eti Becky baby a wo ba okunu ebe panyini no wo no kɔrehwɛ no na okura mpo ebe shock o say Adwenepahene wo ba panyini me kura minti bi da efi se me ba wiase se ka Adwenepahene wo ba panyini pa na ɔnhwɛ na ɛna ɔnfa ne ba panyini na kyerɛ de na ɛsɛ wɔ no kura ankasa na wayɛ nkwasasɛm because Adwenepahene de bi gini pefe se wɔnfa ne mani agoro Adwenepahene ti ase no na ɔnfa ne mani agoro enti esi dai ɛna Adwenepahene atimi de ne ba asie ai abraye ni mu ho hwe hey ase we de mu ɔrem papa emu ɔrem ankasa but well it is what it is abusuafo me say all time oba so a share the video na like it na comment it wadwen kire ehia me papa na turn the notification sign no fasi suma me peace out